نه ساڵان پشتی کۆنفرانسی خۆی سێزێ بنگەهێ لاڵشی ڕۆشنبیری و جڤاکی لە دهۆکێ لە چاری مەها تەباخێ و لە ساڵڤەگەڕە 8 ساڵیە عێریشên داعش لەسەر شنگالێ کۆنفرانسی خۆی چاردێ لە دارخست دو کۆنفرانسدا 15 ئەندامên دەستە بربەبەر هاتن دەست نیشانکردن ji tevayê deverên êzdiyan diyar e şêweyê nû yê destnîşankirina endaman kupranî akademîst nivîskar û pisporên warên cudayên dîrok keltûr û ola êzdiyan e hîviya civakên êzdiyan e ku ev bingehê nêzîkî 30 salan e hatî damezrandin bi hêzekan û armanca damezrandinî cêbicê bike. Dr. Saîd Alocêgirê serokê bingehê Laliş ê Rûşenbîrî û Civakî niha ji dihokê rastexwe bi me re Dr. Saîd gelkî spas ji bo te carî eger bi kurtî tu bikaribî ji me re behsê konferansê çardê bikî û şêweyê destnîşankirina endamên nû. بله زور سپاس هلبت کنگره چارده بنگه لالشل چاری مها تباخی هذا انجام دانه و بریارا دستکا بلنده یا بنگه لالش یا بری بشوی بینرابول هر سنتره کی یعنی هر بنگه کی طایه کی بنگه لالشه نرین خو هل بجارتنو پشتی اینگی بری کرنا کنگره گشتی ولی کنگره گشتی جی او کسانا اندامین یعنی کنگره گشتی چارده او ناف هاتنا پسند کرنه و دستکا یا نو کو پیکاتیاش چندین کسانین این روشنبیر و مامۆستایان زانکۆی و کسانین این اکادمیو و بیجین او کسانین این پلاستیکی نو کفتنا گلکشوان نو کفتنا ادوی کاری روشنبیری دا لبنگه لالشه. بله دکتر يعني ده من بوستك ديكو وبريار دا بيكرك جبو يكش دا مزرينرين بنجاهي بير خضر ولا دانين بنجاهي دا يعني وبرنامجكاش بو رزقرتني اللي دا مزرينرين بنجاهي بله بنگه لالشه دستا یا بری نوکا بریار دا بو کو پیکرک جبو سروکی بری بنگه لالش رحمتی شیخ شامو وگر رزگرتنک بو گیانوی و رولوی د بنگه لالشه د بیت درست کرنے کا ته درست کرنے بنگه آواهی بنگه لالشه دا دستا یا نوجی جبو بریار دا دو کو پیکرک جبو رحمتی پیر قدر سلیمان و قدان امتیازی گوارا یا لالشه و کسانه که یه نویسکارین یه اولین بیجین یه دناو جواکا یا ازدیان دا وک رزگرتنک با رولوی با دوریوی دناو جواکی یه ازدیانو بنگه یه لالشه دا پیکرک شویجی رابطه درست کرنه و هر وسانجی ناف کرنا یا پرتوخانه پیر قدر سلیمان او رحمتی کت وقتا کی دا گهشت وی قناحتی پرتوکین خو مکتبا خوشی همو صوتی پشتیاتنا یا داعشه و او بریار هاتا دانی کو شوك رئيس قرتنك بو نافي وكدو خبطاوي فتوكا يا بيرقدر سليمان بهتا فكره دكتور برنامج كاريك ودسي سالن دهاتي دا يجبو بنجهي لالش روشنبيري وكالتوري كو چند سال هاتي دا مزراندن وي چبا بتعبير جي امزالن دوی کنفرانسی 15 دسي 4 سالان دا بيتا دارخستن بله کنگره بریار دا کو 3 سالان جاره کده هل بجارتنین ین بنگه لالش بهنه انجام دانه دی دو کومبنا دستا یا بلنجی دا پشتی گنگشه هات یا انجام دانه دنابرا اندامین ین دستا بلنده و هر وسانجی سروکین تایم بنگه لالشش بود داخستنا یا پلانک استراتیجیا 3 سالی و بهته بلا بکرنی سر سالانه البته دوی پلانی جدا هندک کارین ین برچاف هینا بود بیتن لای بنگه لالشه کو خلی بکتا خدانه وش علین تاین وبا به هفکاری بهنا انجام دانش وناجی هر بری دو روزان جهات را گهاندنه د سایت ین بنگه لالشه کو دی درگه چاپ کرنا یا پرتوکین گریدای کلتور و هر وسان پیکاتین ان کردستانی و اولو دیروکا یا ازدیانو وان پیک هاتان کو بهنا چاپ کرنی و دی بردام بکن و هر دیسانجی تفعیل کرنا یا اوی بشی و کولینان اوین کو بری نوکجید بنگه لالش دا هبوا مهر نوکجی 4 پرتوکل بردست هیناج بهند کو بچنت لجنه کی دا واو لجنه یا هلسان گاندنی هر پرتوکل کا درباز بوا و بهتا وشاندن دیسان پلان ما کاریدام که ترکیز دیگلکل سر دکیومنت کرنا یا بیجین دیروکا یا زاراکی یا شفاکیا
دبرين ين هزديان جغرافيا يا هزديان ديروكا جندين ين هزديان وحتى كو امتينك وجباكي ي ازدي ابيكو 8 سالان دناف كامبين باجير يدهو كي جدك او جبهته دكيومنت كرني ما مشروعك البروك بنجهي على انجام دكتور قالك جاران بنجهي وهاتيا ناسكرين وكا بنجهي كي حزبي بنجهي كبارتي اگر افراز با هني تشبكن حتاكو افناف لسروا به هلانين افناف لسروا نمينا بنجهي لالشي هلبت بيشتي سرهلدانا نطويكي وكدو خباتك الزورجي كري وقالك شوان اندامين ان دستكين ين ريبابرين بنجهي لالشي جدت وقتي دا كر بارتي جي نبوينا وديتنا من يجي كسانين خدان توجهات جدا جدا ادبي بنجهي دا كار كرينا لي هم باشد الزانن و عراقة كودانك وصي سياسي را در باسد باك بارتين ان سياسي رولي خل ساحة يا سياسية عراقي ادبينينو وهر وصان جي الهريمة يا كردستاني فدورنين اكو قلق جارانجي هندك تشش آليه خلق كيبايان هندك لانين انديبا بينا قوتنكو بنجهي يلالشي بنجهي كي بارتيا بنجهي يلالشي بنجهي كا ميزانية ويش لاي حكومات هريما كردستاني و اتيتا دابين كرني و حكومات هريما كردستاني جي چندي بارتين كردستاني بيكتتن و جناب سروق بارزاني جي قلق جارا قوتيا اما طبر درجه القل جواكي ازدياني لي تكليا و ام بهين ما يتكرنا خدنا كار وبارين ينتنا ماليا يا ازدان بكين ام بي چندنا كان و كونغري چاردي جي هاتيا انجام داني جي حطان وكجي هيچ كسكي يعني وقت بارتي وقت دزگه كي بارتي شو جاران جي تشتاق نقول يا كنت تشتاقي فرز بكن سر بنجي لادش ما شاء الله لقوا لجنين بارتي ودزگهين ان بارتي بيجم تيرا بارتي هنا يكون عندك حزباتي بكتنو وكادري بي التاريخ بكتن بنجي يلالش كدو خباتك يا روشنبيري هالبجي دوف اوان بيجين بريارو رئيسگرتنا دستورو وبيجين ان وزارتا يا روشنبيري وزارتا يا نافوي هلبتن دبي چارچوبي دا دبيتن بنگها كدو خباتا خوب دومينا دكتور سعيد علو جگري سروكي بنگه لالش يا روشنبيري وجواكي لدوكي بمره بوغل كسباس